one year. When you not doing free so because depend when you worry and you just obey me as about what back. And to the way who they say, I am crying being or doing, and yes, I'm also they need depression on them and went in their money. Hi, social media trends and an edemede ebremo. Too much GH. Midin de nana ama owusa. Na sana danu ya who say fila de who me say fila na me de bema on no so who nyama any so the aircos was social media all the platforms no na mabono say those po kakra me be cheche mu ede achemu. Na ni nya say eye Ghana ha say ye celebrities de omo de dan da me ye news o me ma ye nsema ye betimi aka. Na for some time now sister Debbie our medical AMG rapper no the former boyfriend when na drink say medical move on now we move on as they akọ ware fela makafi no o ma ne nya na sumdue da o ma ne enya no ho eni na ware na awaware na ite say eni je embe mu mpo na ne nya ejina se na afia hya sei or tro message bi ekoma medical ebra na wodi ni birthday na message no se na wo ending no sweet egg ebe ye nsempi wo Ghana ha sei ema eho nnwom ya pie ye to release nnwom a wo dey back ne nsema na wo pese won kire ewo ni birthday message ni mu Ghana for kan dudo bebre tese mo kasa fa ho pa ebiem so fela makafo ye the current wife of Medikal no no cry gusto ono agasa ho from actress to musician oni nti ono so be release nnwom te o de kire Deborah say he so wonu say wo betimi e de wonnwom ne wo skills ageme boy ya ne jai mikunu wa be nya ye mikunu kwa de mesu mekire se mesu mo skills ametimi na kire mikunu e de abom nti over there wo de bae no o kire ma ye Debbie say relationship now na one ne one over one ti ase say etwem the see ano no e na ye current na ne niemu no girls na womo wo music industry no mu womo kofa dis kra eba ya te se utimu se fela makafi na dan for pass sister fia sheda gina na chi kansem tia sister Debbie ma te se other rappers what industry no so epeja nsem de it's a trendy ye Ghana ha de woma trendy pa for some fast months ni woma trendy with issues we ya emu na aseni ni ate koda ye tini nim se ensem no sa na asa yetetua na medical saba bonti be present ere be nti a wodo na ere de ode akekere no ntimu se nyama wo ka wo social media no na ewo obi ase na emiemia na ase de be bia oda no kra no ntimi nna ho ase ne mpa nso aye hyehyehya ma no nti ono so asa ba tweets so na ni Twitter wode abetu dwa no e na Ghana for asset another apro sister Debbie asaba biem abetro se o mesi medical na de bi na da ni 90 no o mesi ankasa ti medical o we he wontie na so bebe fa na feature a wo me fa na feature na sa message na wo tro etu on say and what can say I miss my sweet ass Uncle Obama. You know say Uncle Obama so one of the hit songs. Sister Deborah and the hit songs are we release the no already ya na wo your video no mo say na wo dane da ho de all channel na patre say wo ka mema wo mo 9 de da ho na te say wo mo de dane man no eno ho asem na wo kan ti so aka say o miss medical sweet ass na kire say medical the papa bi na dane 9 na no na wo miss sa asem wo de betu dwa pe eno medical ye fast no you say no than in cherry wo ye fast no me reply say hey what you are saying is too risky it's too risky no so enwum a wo mumie no so abo at say hit ye pa no krapo debut mo relationship na wo mu ewo mu no na wo be ka sana ye tetewo ye nim say nsem na to atwa na ire se jai hwe me house ana ne me kunu nye konebra sajai wo so no so wo ya igbeni gba ne nie din na eba na wa ready a wo be chichi na boss to ye pa no wako ama na wa re ono so ba about be ka say is make a good choice for getting that old woman wo de tre say sister Debbie wo ya brewa enti ni kunu no wa make a good choice pa say o ma ni re efi na te so yi ni fi na babo mu na wo hwe brofa fela makafi use ya to say brofo tell you to on nyum to mu they do my body they do like something no to say the brofo lines na abi and other message to no to use musical lyrics ni bi dey re address sister Debbie ni Twitter was share say all the be Kenya adefofo e wo ne medical entem na ni nya ate koda no sister Debbie asaba biem because of feeling very offended say fela makafi pa wo baby a wo share ni de wo tie over the friend me sister Debbie abroad make crap we de mi gina na wo so ye de wo gina gado na be yi me jaw na medical na ni so na mo ani ewu na we hu ade ye wa be fa wa enu ntina be gina afem old man na o addressing the wa addressing the pa sister Debbie ba no say fela makafi sa o brofo
tan na odi na ma obi anya fucho papa bi afa ntu no sa abrofo no ahwe ne yi a eno na begu aware na odi to ho atese wonim se wenya owiase nye ni no sa abrofo tan no na begu aware no na eno na sister Debbie edi abewie na nte musafo Ghana fo etinsema ekoso no do na say sister Debbie so they would drebo ade yi muntema tete awie over 2 years ago na tese relationship no ende adenti na wonya nti ase bi say medical no we moving on se no worry there is no way obeja na worry as na chi about relationship mu biem koso crampa obeja na worry crampa after some years because some year fresh married and nti then na wo expect say wo baby bia amate say fela makafi wa film mejabo na worry na bi mu so ka say fela makafi the same coin na wodi chi sister Debbie kana no abi no so e pay ni back nti won ready no taking the cool because on it medical and so no metina no na sister Debbie any medical no wo no ye kuna no wure mu no kwaje medical sister Debbie ntem enti so aware do on ware no so agina ho ababo so no so be bi e da say da ware no so enti asesa enfama no na ni dem no unu say Ghana ha de ensem de nkofo nim ka pa e opinions in the door so pa enu nti jebre matun sa de afem nya ba ekes kapa so won mebam na nkomo we ye ntwetwe enu nti metwa me ho ba me ba ye de nkomo no be hye so Bibia boko ede radiase ekes kapa sister Debbie wasa kan hu biem when some of the to replies are aba any de elkoso ade na betimi aka fam yo nana ma me na makwenya iso dia che too much etiefo ene ahwefo enyina asawo de chete me ti ho no ka mesere na obi aware one watwempena pen ena entimi ankwa wi aware nipa nenya ejawesi ho no wakwa akware jai na wo so jai nipa no abrabody man because enya de se wo sign na chi asa aba se wo se ba wo bi enya de se be ye possible se nana ma woti hoyi wadi ye nkate awie wodi wie ya fono wo ena waje esi ho no na wakwa konya live soup nkrakra kotodwe ye aponche na hot one wakwa kodi no wundi wie yo osi mi je no esi ho no aba be fa nkate na ade ache so enya possible nti we wo se wonye den wonyi na adwin free so because depend wenya ware awie enya de so betimi asa aba wo back nti do wo ye no hu ni se nkradwin bi na wodwin anya san so de na depression no na mu eno nti na ema na ye sa case kapa na ye sister Debbie se na wona medical wo ha te se de need so at medical be ware na ni say te se aware ndi kan obi akoni kire se enkaware na nkomo ba kowie na all of a sudden fela maka fifi nowhere no be hwim ni boy efini ntem acheche na aware no na ese ono nete na otade ne do a ono ne word class at na menu so a then na expect so be so no so be che se obetimi so aba be ye the same thing o de ye no na hu ni se no kwe obetimi a kire se obetimi aba be ye do ye se uhunu wa de so hwe yi a ankanya de sonko bi betimi frechi aba beji so ade e wo nchen na uhunu so hwe esomobo na se wo treat no fine it's hardly say obi betimi fra bonten aba befa so obi etimi fra bonten befa that means na ade na wo value no say nipa no won value wo say the wo value no so one value said the value no na one no why available to anyone around enti obi abetimi aba befa no although say wo why strong say wo so ade no modern but nipa na wo so ni modern no no je wu mu ade na obeye jana wo so ja nipa ni mu na wonye den wonko enti yamum say obi a won no ho obi anim say yeden aware na obeba be ware na all of a sudden oda sorry ya chese obi aba be hye montem ama ntem hye no obebe hye no anya se oba beta free bi akwa be tina ho atafre asa age afri wonsem ya ba den na wo so you just move on nti who say they na keep sister Debbie for moving on I didn't think still na in same way on medical same na they be at not they all bringing it up I didn't want me moving on me nchre there but like let's say ebia na ordinary ni bibia share medical mu I know expect say nka medical do ye ne last stop medical oyedin ya say we see so wadaiti and even after medical class we dating other guys kona anko ye but like about on say on medical there it was like
social media no obiara say these people were going out. It's what in the road in the bibia share emu enti no say ade na afrinin and still na no wonjin di say medical eko owarehemu say yes still no obesa aba no back ana ebia na oni medical da so di nkomo ena e won nsem a medical no e ka kire no a enu nti no waye na adwen say enya de say obe movie on because ebia koso a ehye no bo say ebia fela me ni wo we enya de say me ni betina akwa akosi awieye me yibi na me bo within some bibia meja no one na me po one na also me ma so do ma no e de one na me po say ya na me ye nti de tina se twen me e no no so na se na adwum e ha na store oda so do no nti no oda so e twen no nti ebia ebe won sem bia e medical e ka sa anya sa pan so e de a then na air stopping say we be movie on ne say still one jindi say ebia brand no waware on jindi I don't know nigga na hana engagement pictures ne ba e then dey da so that yes soon. Okay, mami fa comment me bi enchem na me fa mbisi wasem. Okay. Raynon Edia what they about say sure you are old cargo, leave fella and her sweet husband alone. Let them enjoy their marital rights. On also Achena Jane. Ruben so Edia what about say you are a London goat. Let the married enjoy the married. Let them just be, Sister Debbie. Follow your heart and look after your size. Leave the young ones to enjoy their love. Ono so woni Sister Debbie so tete fela makafri any medical me fa de twa to cry e de so afi Sandra was saying Sister Debbie just can't move on because after medical she hasn't met any man who enjoys her like he did. Well, it's like she has gotten her head caught up in youngsters that she can't even see the older men who are interested in her. Also, actually, na join after me. Maybe people are saying, Sister Debbie, no one know they tea a year medical as I say no. And a fella every mu ebeche no efin nsem. No wa no. Into who say son a fella a year ya te say one any date or disrespecting the relationship or borrow mu beje ne fin nsem. Sa no so ebe se one disrespecting fella no who say na year ya sifa. No who sa ebetimi abasa say opese oye ema eye fela ehunu eyawa wo komu when like oba in between them ebebe say o ma ba you doing that no what are you going to gain from it then obenya dey free say ukokoye na oje no be nya dey say wo betimi age medical untimi nje no enti wo tete eya abaya na ma na hunu eyawa wo famu then obenya free because be ma no enya dey say wo say ba wo ho no wa wari nipa na wie ena say dey binu mo e ka say o de na fa baby uni mu nso so o de na fa baby o so mfa ne mfa baby o enti no uye we no so there uye say ampa so o de na fa baby na still order so e chi na na fa hu bebe ye na hia dem bi na o expect so be wa hwe krampo wu kram no obeba benya wotan bi e de ama o enkwankwa ye se de nkasese nko obetimi ne wakasa no e bia na ankwankwa ye san anyeden amfa ma baby enti do ye ne mfa so bia eni so so nim so wo ye a de a kire no ama na hunu yawa wo no ne famu a wo ye ya emfa fa so die bi anyeden emro na wo ngeni hwe emfa emfin because wo ye wie na abaya no fela efili u pains a wo famu na enya de say that pains no ebe ma medical asa aba wo nchen bi ye hwe medical so they say o gina ma mi unu emfin medical ngina ma mi unu finfin ono wa separating no ne fela na wo what in one free you and so one to know that's why we say my ex we to see my husband in the or she 50 still and the way medical no how can he address the issue say no bet me stopping medical from because time dia yes Sister Debbie maybe can o ma worry answer na so maybe can o mu dating seminar we want na fella so abemu or starting your sweet ex no fella buy no so we release it over na medical replying that they will not be release it over. And they say as day I met my ex then my sweet ex Uncle Obama and also day we have about no so then above for reply and they say I still na America jina finfin okay and to ono akwa be ma no dey na so say so oh yeah e dey asumdue be ba na ma na say we nya asun e na because I can imagine say why I now no kun na still na another ex hang over the marriage no me who they say medical or support it with the cost one
asin say anka Debbie bebe ka sta Debbie oba bonten no bebe ka bibia anka ni kwan kwampo se wo man na yere no interfere in it any kwan say like na yere ne na adwen se wo be so kwampo na anka e wo so osi ne kwan nso no na wo say right now we take stand as the head of the family on na wo so take stand because on na ye abusua no ne ti on ne fela no side no enti wo ma fela ni hunu say enoma bi wo ho no ma ni kwan say wo ye den wo so because wo kokoso so a na ema yesterday bi so aba be so me kokoka bibia aye say nipa na wo wunti na wo ye den wo ye sa de we say ka me nko ade a me wo ka na me be ka Ghana for be for say enyum trend na ye de den kasa ye de chat ye de kasa fa ye ho enti o mo fa nye yi but the moment obe ka fela baba be so that means fela na wo open no on enti no say fela nya ebebebe so mu a na de open no nsa ye den enya aka enti no medical no wo so ogina say Debbie di bibia ba don't like interfere emfi no jano wan ka hwe na wan ka bibia onu so be den obeja to nani ne bewu nti was medical no won take that stand in serious na won ma fela no ehunu ne onu so ne stand in our reigning say enya bibia na Debbie beba be kan wo beba aba be so because they say won no oye Mrs. Otwinimu tan ha oye Mrs. obi entimi jim free ne nsem senko opo bi fufra ankoko ware say nipa ne nti why now na wa be Mrs. no eni kwa sento kwa bia na oye den okun wo ohunu ha wo be ye ne nyoma ohun ha no be na uka sembi uka say enam promises be in sembia medical no Deborah eka wechi na me bia e ma ne every messages we eba na ye kika message wechi na de susu ni tia we hu bi say won so mo flonte o mo love e wa bonten so ene na medical gina ha na o ka fela ho asem o chana fela gina na o ka medical ho asem na wo promise wechi na wo so hu ni say ni ka say nda so bi wo say da chi bi betimi abebum na de ne ma ayesa na on say like so obi do obi on like he think beyond you but you to say sister Debbie that's why do medical me sana me huno as in say me statement I'll use you to ask me the question say me can say because of maybe messages are all sending away tree be a man in yasa reshim enti so obi a waware send all that message na say so no nya areshemu e wo ma what does it mean? It means say you still have something for the person do bi ede ema no wonya wadin se wujem odo se nipa na ware abonte so ma obi ahun se ebe ware ne hawa na se ba wo mu no you still love the person wonya wadin se wuja nipa no so within you no you see yourself say wo ni nipa no mum na ware enti no emfa ho ne de obi ebe kan cho yesa akwakwa yesa akwada wasi so na obi a wasi so ya tuofo ene ndi be ma we achi ena be ma we won boa wo ena say yo enam de nipa no to ma wo enam de nipa ne ka che woniti no na na ma enya de say de wabusuafo ka no wobeti eji samane na to ansana wani ebe den ebe ba wo so enti e ka so odo e ma nipa jimi I would say bi odo medical no enu nti na master promises are onim say nya de say betimi come true yes to no o dreaming about it say e betimi aba ena so what na so sare ena obetina ase afebo nya de so bi nya obia because yes na wo oba no wadwe ne nko wo mo ben wa nka wo show interest in you no wadwe nko wo so wadwe wo de wa wo hu ni say wo pen no so ena de wo mo pon no wa de wa ignore wo enti after say when ibe ba ho so say we enya de say said they amazing said they miss said they wa catch me amagia tum no ebeba mu no na wo ma no nkomo po no metwa ho ehia no obi a di party nti afi no wa ba bedane ankonam na so nti sister Debbie wo ma nani enda wo meti wa say ya na oba che say sister medical no sister Debbie sister medical medical listen no sister Debbie no nani da so eda medical so say ebribi betimi aba bibi betimi so enu nti na we nani ama wo mo ben no because yeah baby wa say senka we sister Debbie we nyo bi fufro na bra boma te so ni koto oba nti we sure say messages we beba si we nyo bi nam na bra boma ni obi nante a onya obi wa na bra boma messages we entimi emba o ba so onya obi wa na bra boma na yes to nipa no entimi enye nyoma na time oni medical wo nipa ne ye na yes to all the time na adwen be wo medical so ba so onya obi a the medical na oni medical ye no like yama ne bro so a
ebema na adwene atimi ayeden every medical so beka say oh de me hwehwe wo de na menim say wo medical mu no kwa say dodo na wo obi mu a say e dance nipa na ye different crampo e chen na say me kwa metima rely on this person na metima agi nipa we edi because of say onya that person that your qualities na no owo anase wanya our medical mu wonya bi our other guys na wade to am enu nti na still na kuma na say nenani eda so edi medical but I know say if you get someone na like the qualities are no owo medical mu say nipa no e the same thing na den ya obetimi move on some messages we no ema ne mboda no yenfa yenkomo nsi na nsa na me bisa ye hesta da bi say life sit here say na o very jovial and like I say o ye free person no say teasing bi keke no teasing unye no but messages na o dey ba app no and omumu na taking no maybe World Cup na ma utizi obi den na beba utim say wo betizi nipa then like metiwe me unim me wo baby adenti na bema wa ya wadwen say obetizi o say obi a unim na otimi tizi na obeti tizi obi a unim no bia unim ni bibia na obegina so aden etizi no nipa na wonim no na wotizi no unim no wo kwan ben so are you people free mokasa mu ye okay and I say because of say nipa na wotizi no ebi a ye wadanfo bi ye yonko enti no wo sa akonya ne say wotizi no oh yes I dey way all because of say onim say den ya fela ontimi hodi de ebeba no obeba ba bekasa she will spit something out enti ene mamenye enti ye bibi o pe e dey free fela ho enti mi nya say me tizi nipa ne kekese me tizi no den o pe free fela ho dey ya no hwehwe enye medical no pe free no medical no pe so otwe ensu a medical de gu felam no pe so otwe ni nyina film no sa de gu medical no age na ade ba eno na wo pe enti eno enti no be ma na tizi no sabo ebusafo yesterday ade ne de no ode ne sa benkum ne krem no krem edo ti ye hwe de obewini we twi we zu twi ha say ex girlfriend ne be wina na say wo yire ne be wini Ghana ye wo happy ba so a stay tuned e wo tuma GH the best ever na mo so wewu ensem no eni so eno nti adwenche bia wo fa eye nkoma ye di e wo ha say early story no wo bia no obetimi e dia todwa e wo tuma GH ye comment section ebiem so no e man refit e wo ho kwan say ube follow Tuma GH our Instagram page at Tuma GH na ebiem so no wa share page na ama eye adofofo no mo so afole en back midin de na ama obusa me ni ekes kapa enene yesi enkonya na me ya adoma ye besai edi nhemu biem makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na